Mi nismo ni znali ništa, nije bila nikakva javna rasprava, nije bilo, niko nije imao pojma o tome. Samo odjednom se, kao iz groma iz vedra neba se desila priča, kaže prave branu na Studenici. Digla se omladina, digla se mlada deca, cijelo se mjesto diglo i pomoću aktivista cijele Srbije uspjeli smo da zaustavimo tada taj projekat. Dobili smo uveravanje sa vrha države, od predsjednica vlade, od predsjednika države da će to da stane, da su napravljena velika greška jer je Studenica zaštićena i da neće se graditi hidrocentrala. Evo 2 godine smo tako, rekao nam je predsjednik da možemo mirno da spavamo, evo mi smo spavali 2 godine, nismo vraćali pažnju. Umeđu vremenu su se u ministarstvu dešavale neke gore stvari, spremali su se teren za ovo što se sada dešava, to je već napravljen je projekat ovde i bio je na javnoj prezentaciji pre neki dan. Smatramo, kad je vlada 2020. godine donela prostorni plan za reku Studenicu, o zaštiti predela ovoga uvrstila termin kulturni predeo sliv reke Studenice i zaštitili ga od ušća do izvorišta, smatramo da prostorni plan grada Kraljeva više nije mogao da važi u ovom dijelu, zato što je odluka vlade Republike Srbije i Republika neka odluka mora da bude iznad odluke lokalne samouprave. Na opštini Kraljevo planirano je 55 malih hidrocentrala, ako znamo da svaka od njih nosi po 3,5 km cevi koja će da budu usmerene reke i ti mali potoci u to i da se dobija minorna, znači količina električne energije zanemarljiva, znači onda znamo da ovde prijeti faktički možda i pustinja da se pretvori od ovakvog lepog kraja. Novi zakon o zaštiti životne sredine izričito zabranjuje izgradnju bilo kakvih hidrocentrala na zaštićenim područjima. Čak ni odluka vlade ne može da bude bez neke velike stručne analize, velike rasprave i studije. Znači, ne može niko ni ovako da kaže pravite. Znači, mi očekujemo da će ovde pravna država da pobedi.